Birinchidan biz Tataristonda bik rahat, ikkinchidan mana Rossiyada bik rahat tugul. Ham bizga bunda butun narsa o'xshaydi. Chunki biz Tatar muhitida yashaymiz. Tiliymiz bilan Qamal teatriga boramiz, tiliymiz kitobxonaga boramiz, tiliymiz nidir qiziq kishilar bilan uchrashamiz, oralashamiz, fikrlashamiz. Ham bunda bizga bik rahat. Bütün yaş kişiler olar kim işmekarlık bilen şug'ullana, olar Instagram ekonomika bilan beyli. Hem ne Instagram ekonomika ul bitti. Çünkü Facebook to'yildi, Instagram to'yildi, hem olarning reklamni kabinetlari ishlami, hem bütün ishmekarlar olar bilmaylar qo'ydan klientlarni olarga to'g'riga. Hozir endi VK'ga ko'char, lekin VK'ning target sistemasi u hali noshar ishlaydi. Chet elda klientlar bor edi. Ularda to'lay olmaydi. Chunki Mastercard, Visa, Swift bir narsada ishlamay, o'qsha ko'chiruv big zo'r problema. Biz hali u problemani yechmadik. Bir yoqdan qo'lasi kerak, ikkinchi yoqdan qo'lasi kelmish, chunki sen azrak o'zingni soучастник gibi ощущаешь, ne bilmaymiz. Biz buni butun bizda kutamiz, endi nidir umidlanamiz, shu hallar bitadi deb, kishi o'lib bitadi deb, ham bilmayman. Ишитам урамда анда балалар йөриләр, һәм алар кычкыралар: Украина говно, Россия вперед дип. Мин инде уйлыйм, аналарның әти-әниләре телевизор карый, балалар аны ишетә, әти-әниләре белән сөйләшә, алар аңлата, менә шулай дип, телевизор позициясен инде балаларына аңлата, һәм балалар шулай урамга чыгып кычкырып йөриләр. Һәм бу ниндидер дискомфорт тудыра, чөнки без үзебезнең позицияны ничектер итә алмыйбыз, чөнки бар фейк турында законлары, икенче законлар, дискредитация российской армии, һәм син аны ниндидер мәгълүматны, ул официаль мәгълүмат булмаса, син аны итә алмыйсың.